Livondo vlog nayi vlog yelivondo angithi ulitingelele noma ulishayisile itolo lifake phela efrijini bese ke soyalikhokha ekuseni utolikhokha emakhada buka nje linganana umkhono wonke na ulicathanisa ke nemntwana lilingana naye ncamashi ulesabe kuthi ubalekelani nako ke sesiyoli defrostrate siyoli defroster hawu kani mahlathi yini uyaqala ke ubase phasi uthi ungabasa ubuthe natiyatini sabatakho khona utawukhona kucala kahle umlilo ungaphula naleli khuni lakho ngema-crocs akho akunandzaba leyo nto leyo emva kwaloko uyolanza umetchiso lo inzandvokati lion shake well before use umetchiso lo thembekile ke lo ubese ke soyabasa la ngephandle asesibone ukuthi kutawuvutha yini okay bo. Alright, uma sekuvutha kanjena ke solanza libhodo lakho lelitawuthi ngakuthi uyoluwasha kuqala noma ke uyoligeza kuqala both inside and out ngalolu hlobo lolo ulungisela ini ukuthi ubeke lawo mandi akho ukuthi ungakhona ukuthi uhwaye lelo vondo lakho phela ngibonile ukuthi sikhumba sakhona sifana nesengulube ubese soyayakata naloko elibhodo lakho libese seliba kanje so letha ke lamandi lotawukhona kuwasebenzisa nguwe loya uyobeka lamandi ukuthi abile angeke ke uwashe elibhodo kuphela kuyafuneka ukuthi uwashe leyo ndishi lotawuyisebenzisa uma usakhipha ulifaka livondo lakho usakhipha livondo lakho lifaka kude imndeni longenayo le combo le ngawe uyasicaphatha ngolovana utayidzinga utawubona lokuthi isebendani nayo idzinga ibe ngilehlandekile ngeke nje uyithathe kuphi na kuphi nelisaka utalibona nakhona lapho livondo lakho ungaqali ngokuthi ulisuse emehlo nakho sesiyaqala ke ngishilo ngathi uyilihwayisa kwengulube ngani ngoba lesikhumba lesingaphasi sifana ncama shi nalesi salena nyamatane uyabona nje boya bato nato nje bungako lapho bathi umsila ungena ekhaya ngathi bani my foot lapha kimi uyawungena umbane siyawubuye siwubona uyabona ke siluwaya ngawo umukhwa lelivondo lethu nalo nje sesiyalehlukanisa lapho tinyawo ke kadidliwa sesikhathi ukuthi silivule uyayibona lenyama oh yes ngosi yami kusho labanye ulivula nangekhathi utokhona kukhipha kwangekhathi kumbola ke thina asikudli lokwala ngekhathi asibo bohatsebe bomisa qha okay lokhu kubeka eceleni kwetinja wena kwakho ufocuse enyameni lekungiyo lebovu le but it is good le herbivore compared to beef noma ke pork uyayakata la uthi naso yekatile uyasefa eceleni kwetinja lokhu ke kwakho livondo longalitshatha leli uma solishayile uyabona kumlilo wethu so ready ke manje sibeka kwetinja ngale sisiyakala hawu alineli shot libhoda likho sesiyakhona ukulehlukanisa kahle khona litawunela ncamashi ebhodweni lethu sway ukhona okay asesivela abogogo lokuphambathisa inkomishi buka nje okay so yafika neliswayi lakho lithi make sure ukuthi ulifaka kahle leswayi lakho ngoba inyamatane inesika sekuthi iwudle swayi bese awusevakala ngilo nje lapha iyaphusha impita awubobi ufunani manje ngithi ngapheka livondo kwase oxtail lelivondo lahlumsile na umoya sobuya manje ngenxa nje yemsila hayi asilephule selivuthiwe ngilo livondo lethu leli uma siliphula silibeke eceleni bo that looks juicy liyobe limnanzi nalivondo nali niba kanjena ke uma selivuthiwe ngapha ke siyolidla ngakusasa ingako silipholisa la ngekhathi endlini khona lapha emakabheni ngepha ke boBobby bona nabo Snoopy hayi bangalidla lilesheni langakabo ngilele ke ngavuka ngathi hayibo phela nginenyama yelivondo angithi ngikwe intact ayikathinzeki phalishi kanjani aliphekwe nalo libe ready for leli vondo lethu nakungafiti nje livondo liyadliwa vani ngami ipapa lethu li ready nalivele lipapa lethu li ready uyayibona asesive ngaye yena mathupha mashayivondo azetshathele ukuthi ngathi yesterday we were doing some videos on how to cook and then how to eat a vondo. This is my first bite ever of livondo mashayivondo ayitshathele Azisitawuhlala hey limnanzi nakasakhulumisa kwabohatsaba nakasakhuluma saba mashayivondo azetshathele